kut ngadu manta kasi Unong mi khmat Barim na Baghmara u Samuel Sangma hene kasni ula Pynïasoh Shaka National People's Party. Ya u Sangma la priang sobha da u MLA ka William Nagar u Marcus N Marak but MLA ka Siju Rangara constituency u rakam e Sangma ki balong ru ki menteri ka sarkar jilla ha ka jingelang ka balalong ha Baghmara. U Samuel Sangma u balalong MLA la Sao Sien Kinthi ha ka basdang ula mi khmat ya ka Dalu West Garo Hills but hadin ya ka Baghmara South Garo Hills ula Pynïasoh Shaka UDP kum ka dukot Bashu ya don benta ha usnem arhajar khat pra. Uni unong mi khmat na Baghmara ha shwa ka election shaka yeng dorbar thau an ha u arhajar apulai ula Pynïasoh shaka Bharatiya Janata Party. Aliba lekang Cina kumungi jatna asona kumungi kama bopana pakai kumungi kama bopana Cina lepa yang lepa naska ami mana maksa kumunga walau Cina ni kesenangan nasional Ancen tahu NTP pakai mati napola nasional baik apa akan gemma nesna wamang kushi kungen Baghmara Kumshi benta ban rakhe ya